Sarlip Tokbi arong along idon kiboy tektik lapat pajang reng osolongan karbeng long life pen kahumridam. Abarem Assam Chief Minister Karlitang Tarun Gogoi phan KADCC atum kachiki modon. Nijam Karbenglong Sahitya Sabha tumpen MP Horen Singh Biaphan Pinpuralu Kapajarna. Kardom Pinipram Tan Bertalong Penili Sami Jilhan Sapi Non Arjik Tha Bertang Tonpen. Sarlip Tokbi arong amekar Karlitang Chandra rong pipen Karlitang Sika Tokbi pietum pajang reitekang ningkan kep arta also ojit rong piaphan pamotekang buklo nonomat bang sojang reng also aphiben bang hinivet dorap lin chomsi kiduk tektik pensi chepang reng ibomno ahok bihek pen ipi nang ki otekang bupulote pirthe ki somdon ko anake sungnoni laki ki sungi phovek atumsi chichinipo Lason si ajit rong pisidami lapuson akisung pensi cecak nang bomno. Rong roki jui hambi kapathu bereng kapathu arta hot api apo kacheboy erajok rong roki jui chini dundesi api sarpi pen ane oma phansi chesong ponang rong no. Aho Sarlip Tokbi arong amekar Karlitang Chandra rong pipen Karlitang Sika Tokbi pietumpen kapajang reng tekang oso ajit rongpi amethang apomen anta chichini dunde por hotsi asarbura Chandra Tokbi abang bangso perthepen cheboy pijuino nang men pilo ojit rongpi amalo nang tum hem do ke non ke nang pai nang po be ha nang po men pilo ini nek nang pai men ke si katok bi oh pilo katok bi nang lon da pai po dunga si wai la nang pi pe nang tu mai ni bela no ne nang pi ke kian be dam ha nang tung ke do hem lo ajit rong pia bang bihek pen kipajang reng dedajok aphia bangsi lana lahon ponsi pening anabangki ningkan kepan nang plingno ajit rong pi togbor eme kacharli jia phan kachisong nang jia porsi amethang ahem aneom kicho jia phansi aphi ben banghini sokerot pen chenglok kapre kasai do anda pusi chongdat du nang rong no ini dum karbeng long life pen ladak Sarlip Tokbi arong sidolo dan arong pen ladakan ke kilometer net ke bagduji dak Sarlip Tokbi arong amekar chondo rong pi alang li dak chubuchi lo sitame alang li kapre pethe dam jui lo lapen ahemas achorolok stame chiwai jui lo non manke lasusu bihek pen pajang re song sinang mandelo non lasusu si api pen dorap chom ahem da boy pik duk pik lang bang velo non manke non ge lasusu si pirthe asai cheklem ponang lo sok kerot pen cheng lok sai chituki pen cheng lok inglong ari pen cheng lok api pen ko song si che pareng ji malang litung ka bori ponani na non ni cameraman paklang tu lasusu kan lang thak lan ke cepat duk lawan aphi abang so that unede rahot pulote laso so inut vetsi chelana donpo lapen anparta dowai daru bje hong aphan sitami ajiraroy kachoklem don lapuson pensi aphi ben banghini pirthe along kereng don long veraphan chesong ponang koklong denarong pen bikrom teron karbeng long life Diphu Samson Singh Intia Mirberi along Abarim Assam Chief Minister Karlitang Tarun Gogoi akar jongaphan Pini Arni ke hok ponateng KADCC atum pater piponsi Diphu along ta kachiki mo asai kideng don
Matijong ni Pastor Keparni Abarin Assam Chief Minister Karlitang Tarun Gogoi Akar Jongaphan Kachikimu Arni ke hok ponateng Pini KADCC Asongja Potom Patir Piponsi Diphu Alongta Kachikimu Asai Dengdun Bangso Kachikimu Asai Kideng Ponalong Padmasri Professor Rongbong Terangta Chitongdunsi Karlitang Tarun Gogoi Pirthe ki khibamhot Kaching ki kache thanlong akayala mo puthak than Pajermi Pon সকলো দুয়োগৰাকীৰ সম্পাদন পাঁচশ সত্তৰ পৃষ্ঠাৰ গ্ৰন্থখন তাত তেখেতৰ যিটো টুৱাৰ্ডছ ভাইব্ৰেণ্ট আছাম যি অসমৰ যিটো জাগৰণৰ গ্ৰন্থখন উলিয়াইছে তাত সমগ্ৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ যিটো মনৰ যিখিনি সপোন Kachikimo Asai Kideng Ponhot Karlitang Tarun Gogoi Asopong MP Gaurav Gogoi Sitami Kachetong Dunji Alamdo Bonta Alangni Kenang Sot Asai Kido Kokajok Adular APCC Akongchun Bang Dadu Taye Aphansi Nang Pachetong Dun Toilo APCC Akongchun Bang Dadu Taye Pensitami Karlitang Tarun Gogoi Akaila Moputhak Radaphan Klardak Pen Than Pachini Pon Apayato অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জননেতা তৰুণ গগৈদেৱৰ আমি যোৱা 9 ডিচেম্বৰ পৰা যি শান্তি সদভাৱনা নামৰ এক যাত্ৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেই যাত্ৰা কাৰ্যসূচী 18 দিনত আজি আমি উপস্থিত হৈছোহি আৰু আজি অসমৰ দুখন পাৰ্বত্য জিলা আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাত আজি এই যাত্ৰা অনুষ্ঠিত হৈছে মই সাংসদ তেখেত গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰতিনিধি হিচাপে আজি উপস্থিত হৈছোঁ অনিবাৰ্যত কাৰণবশতঃ তেখেত আজি উপস্থিত হ'ব পৰা নাই তথাপিও তেখেতে আমাৰ সমগ্ৰ কাৰ্বি অঞ্চলৰ কাৰ্বি ভাই ইয়াত বসবাস কৰা সকলো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি সকলৰ কাৰণে এটা অডিঅ' বাৰ্তা ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আজি এই বাৰ্তাটোৰ জৰিয়তে প্ৰয়াত জননেতা তৰুণ গগৈদেৱৰ যি অপূৰ্ণ সপোন আছিল যি আধৰুৱা সপোন আছিল অৰ্থাৎ সমগ্ৰ অসমৰ সকলো জিলালৈ তেখেতৰ যোৱাৰ যিটো এটা শেষ ইচ্ছা আছিল সেই ইচ্ছাক আজি আমি সকাৰাত্মক ৰূপত পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম Halapu Abarim HAD Minister Khorsing Intia Himpenta Kachikimo Long Chetong Donsi Congress Sarkar Kedo Bomhot Alang Lisitami Karbi Anglong Autonomous Council CEM Lapen HAD Minister Anghoy Kangni Bomhot Assam Chief Minister Barim Karlitang Tarun Gogoi Pen Saiki Klemden Pen Karbi Anglong Apharman Kaching Thora Muki Wanaputhak Than Pajermi Pon আছিলোঁ আগতে মই CM আছিলোঁ 2002 চনত তাৰপিছৰ পৰাতো মন্ত্ৰী হ'লোঁ আৰু এই সময়ছোৱাত যেটা আমাৰ এই জিলাখনৰ কাৰণে তেখেতৰ বহুত অৱদান আছে আজি মেডিকেল কলেজ বুলি কওক আজি নাৰ্ছিং স্কুল হওক আজি ছেক্ৰেটেৰিয়েট বিল্ডিং কাউন্সিল মেম্বাৰ হোষ্টেল এনেকুৱা বহুত তেনেকুৱা আমাক তেখেতে আমাক অৱদান দিছে সহায় কৰিছে যেতিয়া মই মন্ত্ৰী আছিলোঁ আমি প্ৰায় লগ পাওঁ কথা পাতোঁ যেহেতু আমাৰ জিলাখনৰ কথা ক'লে তেখেতে কেতিয়াও অসুবিধা নহয় তেখেতে যিমান কয় তেখেতে সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰে সেইকাৰণে আজি এই ডিপজিট হাইৱে মানুহৰ পৰা আকৌ নামদে তেখেতৰ সময়তে হয় অলপতে ক'লে আমাৰ কেছে ডাঙৰীয়া ক'লে সেইটো আৰ্টিকল 244 যেতিয়া মই CM আছিলোঁ Kachi Tongdun Kit Hiki Dingatum Pen Lamjai Pondet Penapi Kachikimo Asylum Penang Congress Asongja Potum Chelang Rapet Diphu Recreation Park Adung Diphu Aroy Longsi Assam Chief Minister Barim Karlitang Tarun Gogoi Atipit Lodamlo Roshan Hanse Report Karbi Anglong Live Matijong ni Phaingkor Ranar Kepani Rongkhang Kaparlo Langhan Pathuak Lamalong Karbi Anglong Labor Union Amai Kapado Ponjiaphan Thurpak Pen Kapang Therasai Kideng Pon Nijang Karbi Anglong Angkang Rongkhang Constituency Kaparlo Langhan Kapathuak Lamalong Non Kibangji Matijong ni Phaingkor Ranar Kepani Karbi Anglong Labor Union Amai Kapado Ponjiaphan Pura Karbi Anglong Labor Union Asongatum Pen Kapang Therasai Kiklem Pon Kapang Therasai Kideng Ahot Alang Litum Kapachinia Tenki Mai Kapado Arning Alohi Sarpo Oman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lapen MP Horen Singh Biatuma Phansi Kachup Haponjia Phansi Chisik Chidang Ponno
lapen Karbenglong Labor Union asong atumaphan Karbenglong Autonomous Council pen RD nang pidun popusi nilitum ningchit helo sinon ke bangji ingkoranar ke parni aphan sita me elitum kaduk babe arat sita elitum aphan manghu he pin pen labangso Labor Union kalupu elitum aphan kamang hu he pin pen ke claim ke dampon ke thekji aphan elitum khai chipu pe pin pen lapen party lapen ke niyom niti chipu pe pin pen elitum labangso isibet ke du ponji aphan si elitum angli angdon pen kaching hon kacherap kachetu pen elitum kenang sot Karbia khai tumta ki ongdong atungke sai kachongdat pen loksi hemret kachelana lapen akaprek along resitami kachongdat dam nang pen akaprek akisum chitong nang kokta dodo lasi ladak methang along re along sai kachongdat asai bidi sore hai kachapachai pon seroi jiaphan nilitum Labor Union asong atumaphan Karbenglong Autonomous Council pen RD nang pidonlok pulo tangte methang akhaitum joy ke poputa West Karbenglong Labor Union jabang manaf from sapen pherangke athengno chethan atokan ke lang le phan tadu kasi li tum phan ke lang ponji pulo te alang le tum Karbenglong Autonomous Council aphan si nili tum kacherap kachetu dun bang kedu lasi Karbenglong Autonomous Council tum pulo te ili tum aphan public arat aphan pulo te alang le tum nakache lang pon pen ili tum aphan aro nakacherap chetu si itum korana kep arni aphan ke alang le tum napachun du nangji pusi nili tum Karbenglong Labor Union keduan ara sitame li tum alang tum han kachuning ripon abang ke lailo Pini kapal thara sai kideng ponalong osomar chibuking atum pendanglo penang an sai kachongdat pen hemret kachelana ponatum chitong dun renti rong troxi pen wiki be Karbenglong live Bharatiya Janata Yuva Morcha Korkanthi Mandal Committee atum patar piponsi Good Governance Amendment kapathu barim kachapate kapadopon Kedamtang matijong ni phaingkoi rapho arni Central Apen State Sarkar atum kapen kharateng Korkanthi BJYM atum patar piponsi Dongka chingthupa thuaklamalong India Prime Minister barim Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee amhangke thekarni pen pachitonunsi Good Governance Amendment kapathu barim kachapate padopon BJYM Korkanthi Mandal Committee Amaipur Rajiv Kilingpen Kongchunbang Aditya Ingtiatum Kapater Pipon Pathu Barim Kachapate Panalong Korkanthi BJP Mandal Amaipur Doloi Ingti VDC Chairman Khogan Tisotum Chetong Dunsi RDP Dun Labangso Kapathu Kachapate Along BJYM Iskar Benglong Amaipur Sarsing Tiso Ahin Pensi Kilangchari Padodono Lapu Sonapur Hot Mailong Kachetong Dun Alohi Atum Lam Thege Jarpona Tengi Abarim India Prime Minister Atal Bihari Vajpayee Timangpon Bharat Norman Along Obi Kimiatum Ason ke Theknang Jialong Kapathu Anathuta ke Theknang Sot Projoksi Alangli Mahang ke Thekani Lapuson Kapathu Avarsai Piponno Pinisi ke Chengsi Ponla Athe Pini Nere Tumphan Je Central Government Central Pen Lapen State Pen Nere Tumphan Yo Morcha Tumphan ke Jitu Atul Bihari Vajpayee Mahangke Thekarni ke Khela Binangji Popensi Nirtum Mondol 3 ta Nirtum 17 ta Mondol do is Karbenglong district am ala Mondol 3 ta Nirtum game pa khela bang Padupono lapen traditional aning hang atumlong padulo lapen along bang traditional pavis tadukolo national game lasonsi biponlo Lapan ke bangji ani sidami alangni Mahangke Thekarni Lapuson Kapathu Bipon Bomji Polam Than Ponsi Sayangde Mesen Pen Pachon Pon Yose bangso sai ke deng pon labang ke ile tum Korkanthi local MNC mate Karbenglong Autonomous Council yam sar rajitu so lang le ninghang pik la lang le kichirap pik ajoni pen BJYM tu tame bipon labang so ke bipon awar sai ke long pon la pen ni tum ke mang pon la ke peneng son nak thaning kan wang tabi pulu tang te uwe mitum tame ke pathui pa ni hangpu pusi matha pon ni tum ke matha do ni kan wang bi pan same Dong Muka Pen Samsung Inti Karbenglong Live Ru Samsung Sing Inti Aphan Aman Pipansi Son Pli Akimang Pen Nijang Karbenglong Sahitya Sabhatum MP Horan Singh Biaphan Pinpur Alo Kapajardam
kedam tang matijong ni phaing ko rathok ani mijang karbenglong sahitya sabha amaiphu rana kafle japon lensi rapchun bang buddheshwar bordoloi pache thangchun bang narayan barwa lapan klem bang bishnu nirula atum cherap chitodunsi doloni mp horan singh bea hemalong damsi ason akemang aputhak pinpur alo pajarna pinpur alo along alang litum kejong pona tengki tika anglong kedam tang ningkan crazer kepra kep aningkan thang achiklo ni phainar kep ani ru samsung sing inti amhang ke thekarnia bangke aningkan bangta amhang ke thek ve kademalong se talon ponangpo amhang ke thek ve kademalong se akumlin tami par japonangpo lapen samsung sing inti ka chikimo amen pen maya hongjai tami kim ponangpo pusi pinpur alo along kachoningri alam theke jong padupon lahai kadokawe asonamung mp skima tangka pensi kikim kirang ponjia phanta kachoningri padupon News Text Report Karbenglong Live. Pini Prantan berita ke lepas sekang toneklo, domi thakmi kardom.